Ole vo in hi October ni sari sang ni som ni panga ni ya chibai le ve kule pu editor thil pakhat te mai karon soi ve te ango khonga in MNF party hian in thlando na piangin mithi hnu martar te mi pui hne na anzor thina martar chungte re thei taka an thi san te ro an ngai sang ngai chuang lo tu na po hian pulal rin tlonga sai lo van doi thlak daka aboral ta ka chuan abiala in thlan thata lo ngai ta a thi san a chungte chu an lang phale to lo purin tlonga ralnan min vot ro an ti le dai to purin tlonga ralna chu purin tlonga nu pui fanaute chan turani lain mi hau sain alu khong hlok pi an tum le ta viau nia ka lo ngai deu hun kal to po putlenga biala thina wang bokin in thlan thata ngai kha nia anu pui le afa tian lang chuang lo ani kha hei hi MNF hroi tu te ril ruani kum khwa don ni na lang purin tlonga ral du chuan doctor thangte a hne na ralna pelovin purin tlonga nu pui fanaute hne na peula inna lom zo kang ti in dampa bial mi puite ka cha du boke the martyrs family pu editor min lo hre thiam te dampa bial mi puite tan hian ka khat liam tlat kan pian kan selin na lambial ni haulo dampa bial hian nu fual zui zil in huam tak zetani chuan chu ti chen MLA lo ni to minister a po trap enge mozat lo thu ve to hian abial von to mun rang ranga khan zoram ta na thil ro pui tak ti anei hria inu mem pahoi zau lo tak ke chuan hriat ka nei lo tlat MLA ni tum ngar hi business a mang ni berina lang lalin a chung kwami thu soinge apomanga khonbol phapa a khosak pui a chokil pui nge thu le hla chuan beng khon hloin khwa le tuite tan po ma so na ni nge yang ti ril ruangai to tlangin lo thang har mol teu tin hlate khopa hian karon fui tak zet cheu ani e liana tuipui ralpa pu editor chibaile dampa bial election tur chungchang i han thlir te ango ama sain zoram mi pui awo ngai thatu zong te von lo chibai ka buk ve ka cheu in thahnem ngai na le zoram in mangai na thu le hla te angai nomin ngai alo thaveng veng thin khonge dampa bial i han thlir tiang MNA finan palian doctor thangte ya anron the chuaka i han chipang miang party worker sovin anron jordan bera chuan michak mithiam doctor degree nei tin anron zuar mo khonge i hanin lipse donila tun sarkar ma a health minister hial ni thei ma se ama party ngein anrin zo lo le a department anodit hial ani em kha healthcare scheme leiba tam tak nu chia tu hian dampa bial tan hian eng khowar na nge aron thlenang adam chung ei khop muto ani nala aron puang chuak boxi kum hei le chen MLA mai ni lo minister lo ni to hian zoram tan eng thil ro pui nge min hnu chia le zoram mi pui awa kala hriat ngai lo party worker te ZPM party anga lem changa mani hming le ni na po langam lo ho an ronin lar ve ta a dampa bial by election turwang anga yang MNF ho khan lo ngai ro in pu in ron tok tar hi na thial mi pui te hnol hnu mai ni e congress so po khan lo ngai thateu in mi chuan vo hi e tourism minister ani la ya rope way sky walk ti bo the ani em kha ti chung hian ka eru lowe eke bale anla ron tingam nia zana chu ka ha se nu thloi tongtol to tharau thiang hlimin apol zen zen to lo ho thanai chuan pathian rongbol tu kan thalai pui nge pu wanal sailowa erung na le ming hliawna nei ngai lo nge thlan mai a fin thla kang opinion poll la tu ho hi eng party workers nge an ni kan hria e pu wanal sailowa ne tur party kha chu in choi kangam sake noi thum in ngam po in he channel nei tu hne na hian ka da kham ngame clean nge in ring MNA file
Congress so khanin ngam chuan editor hnena handa chiaila ngam inom chuan he channel nei tu akauna kada kham ngame Joel Fambol alera chuai dampa bial ruling lambo ruak akan hlei thelo chan bulpui ber chu amui tu turanda minister po hi demve thei takani abang bik theilo mimalanga bial vilji anphal silova veng tu nei lo bera mangmai in anom reng thina block in thlang line up chaklo lamte thoi damna mu mal lawm lawa tangin a in chana chu chuan unit tina kwa hrewa ZPM ni si khan thu khat an wan tlang lo party feeling po an nei hlei theilo ruling ni si khan an har satna to ngai sakan hlolowa vui vaina le mamo thlen na tur po an shelo mani rem hria dana minister tu te mo han mutamai te kha anom nuala ni ome by election alongai ta thut sia candidate tan du thlang thei tur le an ngai dan headquarters lama thlen thei tura po in ngai lo khopin anin kil toi zowa tu te mo hming arik loi lai te khan an lo ui pui tui lian thlir ve to pa tap chakila tangin ngoi rengin an pu te tukhum chevel an lo thlir ani ber purin tluanga nga michak an du thu te chu an mani hriat tok te chuan an soi ve thowa a thi na po kha MNF party ang thovin an sun na reng ani vo in ni thlengin anui thu hi an la soinia in ralna ni dan turanga zofelani nuwa MNF le Congress te chuan block tinin an op unit theu ngai dan an la khoma headquarters te nenin dor zelin candidate an siama MNF lamte pon lusun chungte pompui na muin headquarters an dor boka an ti fel thuaya apuan chua an man molo maya chu chuan unit tin ati phur ngala mi le sa nga to lo tak Congress borua kan chak dan te hian ati chiang BJP mason dan la rin phak ba ka ni mek tunang borua kang hian campaign hun thlathum la omse MNF hian tu party nge final a khelpu yang ti ani dai ruling ber hi BL party te nen he tiang inron khomna an nei om hriat ani lo BL party block le unit tin te hi an mi du zong tak candidate chhop chhuwa sak an ni hriat ani lo pusai lova va soi sial na ni lovin BL party mi te din mun zir chiang ma sa zet lova candidate an petop mai hi an ti sual lian berani ya tuna hian a phur lo ber party an ni mek party chunga khirua ka oma minister karvei vut po hi an tan ninom le noksak mai ani thei an party campaigner le candidate hian an ti dan phung hi an thlak lo ani chuan buai an lam bak cheu athli ne na tan kop lo hi chuan van tlang ma thu soi tam te hian om zia nei to lova minister te vei suawin 9 pe ka te thlemin a then vau ben bok ma se om zia hi nei to thin lo contract 9 pek dana ni se unit level line headquarters lam mi du sagan ni ya vote zone lo huna unit an lo poi mo jok sia kanin ngai to anon aba tul take unit level te hi ni tin ei chom da pan ni ya an lung oina po tam lo party tinin ramta nalian le ro tling tak tak an thok veka ti fu lo te po an nei bok sarkar lai tan phei chuan kan ti thataiin ti sual thomaring du jok nen kumnga dana in thlang le thin kan niangin apoi mo ber unit hi anu nong bera da ani chung chuan sangni somni pariat in thlan pui ma chon hi thilcha kom takani lowang opposition party te hi anom mai big lo ti hria ta tha ABL mai ni lo zoram pum ZPM party chung kwa hian thil thalo tak athleng thei bai khothlang pa dampa BL in than hi chu midangin lo boi pui chiam lo fin thla kang mi pui fel tak tak thahnem tak khosakna hmun thawani ya BL pon lam ai ma in an mani hian an BL ta na thatur an hria ang Mizoram hi state pui tling ni ya mania ro kanin rel hun hi ala hnai vai khopa Congress in kumsom ni MNF in kumsom panga le tlem ZPM in kumni don ro an rel mek chawa
BJP ero in ro rel an la nei lo thung heng party sang sang ro lo rel to le rel mek te hian zalen taka an mani ro rel tu tha chu an hria ang mei ko a bial pon atanga lo tan viau hi a ha thlak thlon mai mai e kan lo phi li vela se khi chu party tuinu in tlak lo ram aya party tuipui zok te thil mai mai ni e RK Sanga Zora mipui awo chung kwa te chibai leve kule pu editor man dewa khan I channel za taka hian Mexicap sumo din mun karon ziak to ngeya ma se kavezi reng tho maya khonga in minlo chiar sangnon le thei chuan kalom ngotang Mexicap hi mizo mipui te jinvei wana motor wantlang in tro motor poimo ber atling chhota aizol hi tu ta big mani lovin zofa te khopui ani top mai ni achunga cheng ve kherlo thingtlang mun din atanga mamole cha khai tin reng kan lam na mun sarkar office lian kan dor na mun kan khopui mun din atanga ni tin amitin kan luna khwani ya abik takin keini lam hla zual siha district le longtlai district lam tan chuan lelan pha ka ni velova ni khatlana kan man poin zan tlaya de kan thleng thei ram thina ni zok motor bal ber tak ne na zanria ve nge angai fowa sarkar dan ding lai lam lian sir rem la ya motor din phal lo ti chu za tak chung sin bo chiat angai tlat zel maya in thla ron an na thin hle mai khoi molai kong pui sira sumo hun ve mai lo chuan mi khwaltan aizola garage nei ve ngot the ani si lo mi puile sarkar po an zom thin min hnot min hau min man min tong khum min choi tir fo mai ni fak hlo lo wal rual tiang mai khan mi puite man hlo le in trom tangkai ber ni si hi ngai sak hlo lo Mexico pani ber mai aizol khopuya hian Mexico phian din na tur mun anei mi alonia mole ti ngai na dang reng om chuang si lova kumtam kan lom thin to hnu hian thilrem chang deuh mai tur Assam Rifle son chhuate kalsan ram ol om lai hian thu nei tu ten mun min siam sak tel ve se kawati em aizol hi thingtlanga om mizo te point kan khopui ani ve ngei ji ati chiang zo lang chu dan bo chiat rengai zonga nupui fanau chom tum chu hreom takani tin a chuan man lampo hian ngai sak a hlo lo rei ta khom mai tu na hian cheng thum le poisa somnga per kilometer per head ania mi pakhat kilometer khat chuan mana cheng thum le poisa somnga min phalsaka ni chu passenger som full mu ve hlawila kilometer tina cheng somthum panga in atlan don ani chu passenger full mu chu har deuh ani le ngal re thi sarkarin ati san sakdu lo rei to hle hnuwa atiat puivel ambulance re chu rang takin chengli per kilometer garage to garage ati ngal mi atho sia taxi phei chuan passenger tlem jok phorin kilometer khat zela cheng somli panga hlo ania ngai sak hlo lo Mexico chu ni chiang mai Assam Rifle mun hlui ruaka hian Mexico stanle counter tu rampek veni se le lang tur te nen po in trom tlangila passenger drop vele a din cholnan han ni se dan bo chekher lova ezon na na kan tho theu theina le zoram thingtlang mi pui zong zong le sarkar tan po a thaberang khopui pon lama counter le stand da vekani chuan mi pui hi kan la buai tol to zokin covering em pui editor khongai takin thu nei tu te hnen lama min longen pui ve ta che ar sanga news ha pu editor chibaile mi pui awo channel hi ka subscribe pa ka ngai thavek thinin like ka pevek thin ani ka ngai thu le awai khan nan dampa bial by election tura kalo aw venge dampa bial mi pui te u Mizorama bial nu fual berle khai chuanga in nireng hi achan ka hreta makkati talo ruling MLA mai ni lo cabinet minister tepo voi tambial tu atan in nei to voin thlenga dampa biala kholian ber voice filing point
X-ray khol tang nial po in la nei lo hi tu mo nge bial mangai tak tak tu MLA in la nei lo wang ani yem pulal rin tlonga sai lo leit kha MLA in nei to zinga thaberin tia adik mai thei ma se ka lo hriat danin tuna MNF MLA candidate Dr. Lalthang Liana Health Minister na hnuaya kumsang ni somni pakhat khan ois phailenga in dam doin PHC kha CHC a hlan kainin kalo hria in bial tu pulal rin tluanga sailo famta ho khan ko san sang sang shwai tu tele NGO sang sang VC tenen alom na ruai po ro pui takin inei ho nin kalo hria ois phaileng dam doin CHC a hlan kai ani tangin hun tam aliam le to a specialist doctor te X-ray khol tenen in function mup to kalorin lain lobo nei lo puwan lal sai lowan solar generator apek bak cheu chu mason na pakhat ma illa nei lo ani oma poi ka ti pui hle mai cheu ani chuan khati hun la ya health minister Dr. Thang Tia le midang te khan CHC lemlem Dr. lemlemang khan an pe cheu ani thengem CHC chau alani mai lo Agriculture Department AU thunmun thatak ni ya function thin kha SDAO thunmun ni turin an upgrade sak chewa tuna chuan chokidari na thutmek ti te kalo hria bial hnu fual kha chuanga in ni tia chiang ngei mai dampa bial mi puite u party ri chilril ru da thain ril ru fimin han ngai to te u politician ro pui ex chief minister ve puzoram thangate puhola te kha opposition MLA an ni khan enge ti thei an nei le PHE MR pakhat po na an thun theiam ni opposition MLA te hi chuan ti thei hin nei tlemasin MLA fan nuai zan hi lek chuan dampa bial nu fual takhi khai chu a har donin mason tir abhar donem ngai to thleng phak lul teu nuai zan hi tamangin langma se dampa biala kho somthum phani te khan hanin simta ula nuai ruk le tlem chawin in chang theyanga tunlai chana nuai ruk chuan retaining wall lian vak lo pakhat bak a siam theilo ti te in hriang chumo wais phaileng rei ek phul dung sei khwa te chu soilo sai tha khwa tang ngel bo khan nuai rukin engtin nge mason na an nei thei te lulang chu wang chuan dampa bialin ma son se dampa bial hi kamanga yani in ti ni chuan opposition MLA in nuai zani ba kentel anei lo ti hria ula ruling candidate pu wanlal sailwa hi mai mi ching le lam hoi chung po in lo vote ro in chir karing lo ruling bial le opposition bial ni ainang reng ti tu te hian party an rui chilin bial hmangai na an nei lo ti hria ula dampa bial phuldung se tanga ois phaileng chul chuak zoram khovela ois phaileng khwale a chevel pho chuaka timing tha a choilar tu chief minister le home minister duadron pathian trimi pu wanlo sailova hian in khongai na dil chewa khongai na le hmangai nain lo chang le vero ato bera chuan dampa bial hi ataka hmangai tu thliar sang thiam sham mang cheu opposition bial mon kho har si ti tangin dampa bial veitu angai nom le pekhle mai ole voin chu voini ti chokan tu manga thu tho aron thanem dewa voina tan voini kan ti chok don ani tlai lamdar li pelvela voini na aron chok le anga in lo chang le thau don nia